Munduume wa ukuu wa katikati kwa isyitwa Mutwiw'a Makula kuma ya Tala Matungulu Kauntini ya Masaku niwavuwa kitutumo nginya atiwa ni thayu na nyumba yake Kuvivw'A ona mwii wake ona Kuvivw'A ni enenthi meina uthatu mwingi maiweta withiitwe na mikuluulya ya Ung'ei akwatiwe masaa masuiluni kisioni cha ngonda vala eyuite ng'ombe mwonza cia mutui wake na akavingia ng'ombe ile nyumba ateo amanikana amba ivitha enenthi mailasimika kumusima na kumukwata matialio mamwe wake ni moso ni polisi na kutoa wa nyumbani ya kusuvia mii yako ya kangundo level 4 boni mutisiano tumbanisi ya livoti. Kwianana na kivu wa kivalo cha Tala Francis Mulinge ni kana Ung'ei utaiwe masane mawiyo na itino wake kukwata livoti ya umaluka wa mwana atumisi ni siandwane kusimana na alama ya dhiwa matoisi Ung'ei wa indo kisioni ki. Niasia tuko around saa 10 tuko neiwe simo utoine wa mesoni tewa kwe ng'ombe sioyo kwa mutumeta wa Mutwiw'a hapa kube na ngonda na netumie nina assistant chief na mutumia wake sio atawatavyo enenthi na tatavya deputy OCS Tala na nitwetha nebuso ya ufanikiwa kurikava ng'ombe icio cionthe yacia nitwetha na information tanewa nesa ni enenthi matutavya kana ng'ombe icio nitwetha cio yiwe ni king'ei ni mwanake o moto thina cia gicioni kiu nela kwaenda kwake musi nikwethiwa ng'ombe 5 kwake na ingi ile vingite bunomba nela deputy OCS woka nitwa nomba ya tulwa na ng'ombe icio cioswa na wende bakuve musembie ina teasiete Tala police station na enenthi na ene ng'ombe icio ni moka na nimetha na ebisoya kusia identify kana nicio mwe wa musula uyitwa ng'ombe ithi wetakana mathiuka isioni kauta masane makwacha kumantha ng'ombe ithi ateo kule usiona maikone wa simuno mwo na kuatakana ni sethe imwe ivingitwe nyumba na ingi musini wa mwenenthi ulaitwa isi maundu ma Ung'ei no mundu kwambia sake ndasi otuku niwo mwana kio mwetu siani wo umala ambia ati nganyende mbona bangu sulisi usoma ba ing'ombe niona ng'ombe kaitebo iko baijara kwambia bwe twathiuka nitwathi mpaka matu mamwetu nitwathi mala twendera yume tabone niwe twakunwa simu ni mundu museo atwya mbona ng'ombe si kwa mwana Makula nganya na siani siabu yukumabu ni moto wa mose action ndatwoka nithuwe na nake kila kibo ni watumiwa ni wananchi bai no kayune thia watumiwa wananchi wengi ayalasia kana murutia tinde ambe gukonywa na mekoni ma Ung'ei na tafewe vindo akwatiwe na Ung'ei wangu kukisioni ki na methewe maili na nyanake kumanono matonyo mukwata na kumose matambia maki miao na itina meita bakutha mtatu pau tuini pathugite piu na mundu eandikirwe bala woya ng'ombe meita thandatu kwa gwe mundu bese ne sabiu ona iwona mbuye yangu nundu na muonia sembete otuku na uma na muona ne sabiu ana mwenga nyandu ibadine naku enenthi mavama itata masane mawe otakwithitwe na Ung'ei mwingi matuku kauta nyumba cio itulo ilo mavingia indo cio kuisuvena na nzangili ateo kithuro cho kule usea matunda kumanyala matoyeze siku cia Ung'ei na ina mbenge nini pyo aba kuvingilie 15 na mukie ne the aikwe bunziwe na muomo wa iwote na ne the ambenge nendie na mukana tululuka kukuna manda mbenge naiwa na manda lamba yapyo na nye nabo yangai ne yangai mbonye ula ojiende ngesu akwa na ngai mbonye ndenga ula ojiende ngesu akwa na umya mbembo na ikanisani na ikume chande ngesu akwa mbembo nikenda ula ojioneke nye ndio bikaba kwenda ngai no mboni tendenge Kauntini ya Masaku nyeneta boni mutisia